Jauh-jauh tusa kajam-jaman na makacina na sulivat. Saka tutsua kajam-jaman orja supui na kainu atsamas. Imazai toa hipuraya sulatan. Imazai toa dosa kayam. Imazai toa itakaran patu sepatakaran. 希伯来书2章1节到4节。Pai azuata rinandangda nga ula da kinakazengan sata pasusui manano sealut iten sata sesaja toa cemas. Ayatoa kumali azua kaya pinakatoa sa sekaulan I taribabau a pakelang ana seminaro a rabat saka azua inika naki pararain saka inika na pasusu taichua tau siker na gemauga wanga toa na sejalep a patavung. Pai no namaya toa zua titen uta no na pasuliva yiten toa namaya tutsua na penaramu a pasali. Kemuda sata ka maragau toa patavung. Aichua pasali ka sang-sang-san ta malareng ana pakelang. Au azua na ramanda a chau-chau na paka paulida ibu da nuiten. Au atmas na papasusun toa chinimasan a kinudan. Katoa na seminamali. Katoa martamali-mali ya kate pisura na kinudan. A pasmarau tu pa uli-uli a sini pakelang niya maju. Sa kiparain toa a kinuman ni maju. Sa te pagagawi toa martamali-mali ya sini papucauan nua tala parawatsa na babak. Aichu kai nua cemas. Sa tutsua kajam-jaman a sini pupatarwan 无法取代的救恩。Nekan nuri makaya a kita wali toa pasali那样。面对世界潮流的多变，希伯来书的作者提醒我们必须更加坚守所听到的真理，免得被潮流冲走。虽然作者并未清楚交代那潮流是什么，却表明当时的信徒正陷入危机，可能让信仰生命中的福音真理流失了。事实上，无论哪个时代的基督信徒，都可能经历时代潮流的冲刷。若不能坚守真理，那曾留住于生命中的美好信息，将如流沙般被世界的潮流一点一滴地冲走。虽然世界的潮流不断地改变，上帝的救恩却是永不改变，而且无可取代。如经文所说，主本身首先宣告了这拯救，那些听见的人也已经向我们证实。同时，上帝自己用异能奇事和各样的神迹来加强他们的见证。他又按照自己的旨意，把圣灵的恩赐分给我们。上帝借着基督的拯救行动、异能奇事和各样的神迹，向每一个相信耶稣基督是救主的人的见证。那来自上帝的救恩是确定而无法取代的。然而我们必须亲身经历，无法假手他人，也无法从其他地方领受。上帝的救恩是借由耶稣基督的牺牲启示出来，由信仰的见证人向我们证实，并由上帝亲自加强见证。若是轻看离开这份救恩，人所面对的将是灵性的灭亡。上帝的救恩确保了我们在天路上能稳定前行，也宣告我们与上帝之间是天父与儿女的关系。Sinaya tutsua kajam-jaman. Sa tutsua kajam-jaman asina apuro kaitayau imazai toa tiro akaran. Pai no namaya toa zua titen uta
no na pasuliva yakin tua namaya tutsua na penaramu paseling kemuda sateka maragau tua patavung aichua paseling ka sangasan ta malareng ana pakelang au azua na remanta chau na pakapa ulit ibu ta nuiten aichu kai no smas saka tutsua ka jaman asine palaranga ta nuiten kumadia matai no jita ya mau mal la kwa paseling no smas inkarui mau mal inkanuri makaya kita wari jayau saka latinana kemelang latinana pena uridan ayat wa semas ru kilivakan ru sarselam rupa pupicur rupa pusawan tanuti nama pula tikasawan anak kiparain ke maju atimai manga saka latiten no semanek acin tu cha paseling no semas cara pasazuatin tu ma ori percayau saka aichua paseling no semas no ya makaya de maka tanutina pararau tuarushika selungaan tu cha kini kasawan saka izuang wangwa araba saja patasapi kata chua ta kamai ta rivawo ta yau saka tiche latinana kisamula latinana pena uri tu ta saran kumalia namataino akene kasawan mau malita yau latinana nakamaya na cha barong acha saran latinana kemasaruan na parorau kumalia namataino acha sisrapai ayaya tutsua ka jaman akilivak paseling no semas nekanuri makaya pasor tu ta kama ata semas auri makaya paseling auri makaya almaka tanutina pararau latina nakipararaing tu mana ta kini tavan tu ta saran tu ta semas ayakana pasemarau saka tutsua sini pakini menetanutin 上帝的救恩是无可取代的恩典，使我得以成为他的儿女。我愿意为这份救恩做见证吗？现在都做个zaman au jagi ke luina kinmen latina naga malu kinmen saka ka inuli。亲爱的上帝，感谢你的保守和无比的恩典，我要献上感恩，求你让我坚守真理。勇敢为救恩做见证，奉主的名求，阿门。Mali tu chua ka daman nama kaitin na misa sedang. Kilaroy tu mana paseling no semat. Saka mali la tapi na saka nama kaitin na makarwa tu varong no ta kamai tarivavau ati Yesu Kristo ayakana pasamarau saka mali no ijuai kana malungwa aku sinupuam lamuna na pazakatang mapolat saka mali latina na suliva tu chua ta kini adavan taja 平安